до усіх. Хто прийшов і хто прийде, а хто не прийшов, той сам собі злосний Буратино. Меня зовут Глеб, альбо Солигорский крафтовичок. И я растворяю разные крафтовые напои от пива до разных виски, кальвадосов и так далее. Собралися ми тут, каб поговорити на тему, як самой почати робити крафтові напої вдома. І мой особистий шлях до гэтага ўсяго пачаўся, мне здаецца, у 2007 годзе, калі я побачыў, здаецца, на канале СТБ нейкую перадачу з удзелам Лявона Вольскага, дзе ён гатаваў крам-бамбулю. Я тады яшчэ глядзеў тэлевізор, ён у мяне быў. І мне здаецца, это найлепшае, што дало тэлебачанне. Я падпікеціў гэтую всю тэму і такі: вау, карацей, маючы проста нейкую гарэлку з крамы, можна зрабіць штосьці. Я гэта зрабіў, пачаў там неяк частаваць сяброў. Яны таксама бралі рэцэпт, гэта ўсё рабілі. Пасля, дзесьці ў 2010 годзе я паехаў да сяброў у Польшчу, і мы там некалькі дзён проста імпрэзавалі. І я такі, таксама сказаў: вот давайте зробім крам-бамбулю. Мы там нарабілі цэлы рондель гэтай крам-бамбулі, і пасля таксама пілі на калідоры інтэрната студэнцкага. Вось. Тады я яшчэ пазнаёміўся з такім файным коктейлем, который называецца «Цэгла». Мае сябры таксама прачыталі ў журнале, у часопісе «Хуліган» рэцэпт гэтага коктейля, калі проста берецца тазік, наліваюцца туды 2 літра колы, 2 літра піва і бутэлька гарэлкі. Пасля гэта ўсё адным кубкам п'ецца. Адзін чалавек зачерпвае, выпівае і зачерпвае, перадае наступнаму. Ну, карацей, гэта вельмі такая штука, которая вельмі хутка і танна накідацца ў кампаніі. Пасля пару разоў паўтаралі, пасля пересталі паўтараць. Бо мой аднагрупнік пайшоў кудысьці наперад. Это адбывалася ўжо ў Менску, там закінутым такім будынку, і ён пайшоў у падвальнае памяшканне, дзе былі такія ямы для машын, для рамонту, гаражы. І ён туды ўпаў, карацей, рассек сабе брывор, разбіў акуляры. Пасля гэтага мы перасталі эксперыментаваць гэтым коктейлем. Для несутнасць. Ну, гэта таксама проста пра крафты. І вось крам-бамбуля гэта была першая такая штука, которую можна паўтаряць дагэтуль. Калі гэта ўжо вся хваля пачалася, і ў Менску пачалі з'яўляцца некаторыя бары з крам-бамбуляй, там Стары Менск, там яны рабілі. І вялікі артыкул пра крам-бамбулю напісала наша Ніва на цэлы разворот. Там была гісторыя напоя і некалькі рэцэптаў паводле розных там таксама дзеячоў. Ужо больш нейкае такое паглыбленне ў мяне адбылося. Дарэчы, можна перагарнуць слайд. Большае паглыбленне ў мяне адбылося пасля 15-го году, калі гэта з'ява пачала рабіцца масавай, мне здаецца, паўсюль, там шмат у якіх барах. Вось, я тады жыў у Варшаве, у Польшчы шмат хто пачаў проста рабіць свае настойкі, наліваць іх, рабіць на гэтых настойках коктейлі. І я тады набыў
літры 3 гарэлкі і зрабіў там некалькі розных 5 настоек там. Як цяпер памятаю, там была мандарынавая, была крамбамбуля, была з броккалі, з папрыкай салодкай, ну і штосьці там яшчэ было. Калі я ўжо вярнуўся ў Беларусь жыць у 16-м годзе, то даволі хутка праз знаёмага знайшоў выхад на танны спірт. Як бы гэта ў Беларусі такая нармальная тэма, як бы там все это з Расіі прывозіцца, як бы каштуе танна. Можна рабіць шмат адразу настоек і проста пачаў вот іх рабіць. Спачатку я штосьці спрабаваў звярнуцца да дапамогі інтэрнэта ўсімагутнага. Пасля мне перастала гэта быць цікавым, бо навошта там паўтараць за кімсьці штосьці, як бы. Пачаў проста прыдумляць свае рэцэпты, спрабаваць і праз доступ вялікай колькасці рознай садавіны і гародніны ў Беларусі, то бок лецішча там ёсць, вёска ёсць, то бок там нават проста ў Салігорску там можна пайсці ў горадзе там вішні надраць нічыйных там і як бы проста жыць з гэтага, намарозіць цэлую маразільню сабе на зіму. Тут фотачка, фотасет зроблены таксама там у Салігорску дома. Закос пад Breaking Bad, толькі замест пэўнага рэчыва там настойкі робіцца. Як пачаць рабіць дома? Карацей, можна переключыць слайд, акрамя вашага жадання, вашай прагі гэта ўсё рабіць, там вам реально спатрэбіцца нейкі мінімум абсталявання, слоікі, абсалютна любыя, якія вы знойдзеце. Пажадана не замарочвацца, браць тое, што у вас засталося з-пад розных, не ведаю, закатак, кансерваў і гэтак далей. І там, што там, не ведаю, ёсць гарэлка ў краме, чым яна мацнейшая, тым лепш, бо для настоек пажадана ад 70 градусаў, каб быў спірт, і там ужо сканчаючы там соткай, да? Каб гэта хутчэй выцягвалася, лепш адсарбавалася. Там цярпення, конечно, каб это ўсё там пастаяла пэўны час. І як бы што тычыцца нейкіх рэцэптаў, то вы можаце іх спакойна глядзець у інтэрнэце ці спакойна прыдумляць самі. Проста трэба памятаць, што ёсць 4 асноўныя смакі. Гэта кіслы, салодкі, горкі і салёны. Што з чым спалучаецца? Як бы кіслае з салодкім вельмі добра спалучаецца. Салёнае гэта салёнае, як бы горкая таксама як бы добра з салодкім спалучаецца, як бы і проста ад гэтага ехаць. Кіслае з салёным таксама вельмі добра спалучаецца. Можаце гэта адчуць, напрыклад, на кактэйлі Маргаріта ці там, не ведаю, на такіх гатунках піва, як Гоза, которое адначасова саланаватае і адначасова кіслае. Проста нейкія там сачыняць, выдумляць свае рэцэпты пад сябе. Дарэчы, вельмі цяжка сапсаваць там настоечку, як бы там, не ведаю, проста трэба нічога не разумець у гэтай справе, у кулінарыі, там проста там, не ведаю, бясконцасць у вас да творчасці яна існуе. Так, наступны слайд. Так, з чаго бы вы хацелі пачаць? Трэба разумець, калі гэта... Я пачынаў з настоек, па сутнасці, і скончыў там рознымі уіскі, рознымі кальвадосамі і гэтак далей, і гэтак далей.
І трэба разумець, што ў сваёй творчасці вы можаце зайсці вельмі далёка. Проста у пэўны момант вам надакучыць рабіць штосьці адно, і вы там захочаце пазнаваць гэты свет дзіўны, цікавы, далей і далей. Як бы абрастаць рознымі прыбамбасамі, там, не ведаю, бочкамі, не ведаю нават, ну, можа быць, так здарыцца, што у вас з'явіцца свая якая-небудзь там бровар, піваварня, ці не ведаю, вінакурня якая-небудзь свая. Нічога кепскага ў гэтым няма. Можна далей? Так, ну вот я і сказаў, што стварэнне крафтаў — гэта такі бясконцы працэс. Там, то бок, мне здаецца, што на дадзены момант існуе столькі розных інгрэдыентаў і смакаў, што мы, не ведаю, добра калі палову спазналі, бо кожны раз там заходзячы ў нейкія там месцы, которые там займаюцца стварэннямі розных коктейляў ці розных настоечак, можна знаходзіць штосьці цікавае, як бы. Вот я просто по сабе ведаю, і я стараюся не паўтарацца ніколі, ну, у асноўным не паўтарацца, то бок ёсць нейкія базавыя штукі, такія вечныя, скажем, там, вішнёўка, напрыклад, што, як бы, это неўміручае, то бок это тое, што, типа, трэба заўсёды рабіць, але большасць я імкнуся штосьці новае ствараць, вот просто каб паглыбіцца ў гэта ўсё. Тут вот всякие хреновуха, это агрестовка, там вот это со сливами у меня, с вишнями, а там это справа джин, в который я закинул розмарин. Короче, я там простоял месяца, не ведаю, может 3, и стал на смак как такая жуйка, вот это такая лавис такая, баблгам, короче, такие стал. Вось. Карацей, калі у вас узнікаюць пытанні, задавайце іх, калі ласка, каб я, ну, не толькі расказваў, а адказваў на ваші пытанні. Слухай, ось у мене питання одразу про эту агрестовку. Ось ти ж отримуєшся, що ягоди цілими закидаєш, а після? Ну, так ти ж... не набираєш собі її? Набираюсь. Ну і після що з ними робити? Ти їх після них там тискаєш? Ну, можна, карацей, от вішні, їх прикольно після, типу, зробити чоколад за это, закатати. Ну, ці їх так ядуть, до речі, да. Їх так можна, а ще їх прикольно з вершковим маслом розтопити шоколад певної пропорції, і, карацей, їх туди закинуть, каб це все застило, і вони тоді, типу, от, роблять такі, типу, блін, ну, такая, да, вельми десертная классная штука, и, ну да, и со спиртом. Ну, вопрос, конечно, который у меня возникает, это вот, ты рассказываешь про творчество, но все-таки какие-то есть базовые формулы, расчеты, то есть нужно как-то понимать. Разумець, ну, калі гэта тычыцца некаторых ягад, такіх як вішні, то калі мы робім на літр з вашай сыравіны, то бок, типа, літр, там, умоўна, 40-градуснай гарэлкі, то гэта прыкладна 400, ну, там, 500 грам. То бок, 1 до 2. Калі гэта тычыцца розных спецыяў, то там просто трэба глядзець на, ну, як бы, на вока, реально, як бы. То бок, што вы, як і больш любіце. Ну, типа, калі я раскажу, што вам трэба зрабіць, там, перцоўку так, ну, хтосьці там увогуле любіць, каб все там згарала. Тут уже, типа, як бы так. А як бы ягод, ну, насамрэч, як бы, вот ягоды, чым іх больш, тым лепш. Вот прям вот тым лепш, да. Вот просто, як бы там, калі ёсць слоік, там, вот реально яго трэба вот до конца просто засыпаць тымі ягодамі і заліваць туды там спирт ці гарэлку. Вот. Буде круто. Лепш спирт. Ну, калі... Што? Я градус туди подаваю.
А у вас просто у вас, ну, треба, да, зрозуміти, що ягоди щось заберуть і щось віддадуть, це приклад на то і виходить. Ну, там, не ведаю, хай вони у вас там 2-3 градуси з'їдуть. А решту просто ви зливаєте, і у інтернеті протягом різних сайтів з калькуляторами розбавлення алкоголю. Там просто ви вводите початковий об'єм, початковий моц алкоголю і скільки вам треба на виході отримати. Ну, наприклад, і там все розписано, якби просто. Если вкус не устраивает, то можно добавить, допустим, дистиллята какого-то или чистой водки, то есть, ну, вкус разбавить. Які? Не зрозумів. Допустим, сильно вишневый, очень прозрачный вкус. Ну, я думаю, що треба водички просто добавити. Да, просто води, да. Базовые жидкости, спирт. Нет, води. Ну, і якби глядите, що все ж таки так само вода впливає на смак, якби, коли хочеш там набутися питної води, вона коштує не так шмат, якби, і, в принципі, там дома не такі об'єми гэтых настоек, як там, типа, это вистрілило в некую там, ну, копейку вам. Ну, то бок, бо, типа, там, може, з крана бігче вода там жорстка, да, і якби це повпливає на смак, а коли ви там використовуєте, там, не знаю, пару литров воды там этой питной на настойке на месяц, то... То есть самому фильтровать воду, там как-то хитро заморачиваться? Не, я думаю, що це настільки аж не треба, якби, але, ну, все ж таки лепше, звісно, скористатися водою такою питною. Тебе некое сполучение, которое тебе не сподобается. Тебе все подобается. И как исправлять Блін, ошибки? ні, якби не помиляється той, хто нічого не робить, якби, не ведаю. Ну, я робив на хурмі, не скажу, що мені вельми сподобалося. Ківі так само, ну, чого-то не вельми. А прям так вот таких смаков, которые чтоб не совсем не сподобались, не. Ну, вот прям как просто хотелось вылить и все. Я робил навод на на беконе. Ну, то бок такие типа просто тонко такие нарезанные полосками бекон, он обсмаживается. Після просто він сушиться, як на ручнику, на паперовому, просто, ну, як чипси були. І все, вот это робив. Ну, там різні, типу, лавровий лист закидував, некий перчик. І это такий, короче, типу, отримався некий суп, такий супер похмельний. Ну, короче, это была такая антивеганская... Не, ну, в сенсі, не то, что я, типу, спецом зробив, там, ну... А просто у меня перед гэтым была с помидорами, с морквой и с паприкой разной солодкой, там желтой, червоной. И это трималося як типа суп такий этот вегетарианский, ну чисто на городні такі. І прям я так, ну, не почув ніяких там відгуків, що це не супер штука, але, як сказав сябр, який тепер сидить, він сказав, ну хер ти коли де таке покаштуєш, якби, ну от. Ну, тому, типу, якби, коли хочеш якось... До речі, я хочу зробити все ж таки спробувати ту саму настоечку на хлібі, про яку Башлыкевич співає. Оказывается, что ты берешь эту корочку черную, там соль, и вот настаиваешь. Думаю, что это будет одна из наступных моих. Это некий историчный рецепт. Не. Ну, типа, есть такие настойки, их хтось робить. Вот мне реально сказали, что сапраўды так вот робить. Я таки, ну, окей, типа, чему не поспробовать? Вот. Будешь посмаживать корки? Так они же уже черные такие, типа. А можно их все еще чесночком намазать? Ну, можно, да. Ну, вот и идея народилась, бачите. Сумесно. И оно так наражается завсёды. Чому не пюре? Что? Чому не пюре? Городнины, ягод. Пюре, что? Фильтровать тяжко після. Ну, я робил карацей на трускавках, и я их
з персиками, короче, прям перемалывал, и типа робил, там отрымливается смузи. Ну, типа, оно расслаивается все одно. Ты после, типа, болтаешь, а короче, пьешь, короче, такое сочево. Ну, як вот смузяки, пиво там розное есть, саур смузи. Ну, просто такое густое. Ну, вот гэтая настойка, она, ну, вот это горлодер, и она так само вот она расслаивается, или... Ну, это помидорки с перчиком, да? Ну, это томатная паста. С перцем, с хреном, со сванской солью, просто с солью. И там еще, до речі, есть эта острая приправа от этой вермішелі, як хуткага приготування. Ну, після можете покуштувати. Поміняти гроші на алкоголь. Далее можно. А где той самый человек, который все хотел доведаться, чем дистиллят от ректификата отрывается? Который кричал больше за всех. Ты ведаешь про какой? Ректификат увогуле не знаю, что такое. Что это такое? Что? Ректификат, первый раз такое бачу. А, ректификат? Не, здається, все правильно написал. Ректификат, все верно? Ну, ректификованный спирт. Просто раней все робили шляхом дистиляції, так, методом. Тобто з того моменту, як придумали дистиляцію у середньовіччі, все воно так і робилося. А у 1832 году такий діяч, як Кофі, придумав, по сутності, ректифікаційну кальону, але він придумав, якби, непреривну, типу, бражную кальону. Тобто їх дві. В одну подається, типа, холодная брага, там она греется, типа, контуром кашули такой. Что? А, там далее, да, там далее есть, да. Можно прогортать? Нет, далее. Вот, и она справа. Тобто у одну з них просто подається брага помпой. Вось. І гэтая брага греецца, ну, яна не наўпрост нагрэецца, ну, тут тады, можа быць, і нейкім газам грелася, а цяпер яна греецца, вот, ну, этой паравадзяны кацёл, сценкамі, там унутры гарячая вода, і тады яна ўжо, типа, ператвараецца ў спірт, як бы, типа, сырэц, і паступае, типа, зверху ўніз у наступную уже ректифікацыйную калёну, і там адбываецца працэс ректифікацыі. То бок, у чым сутнасць, што праз шмат ступенек там стаяць такія талеркі, спирт очищается, то бок наверх падымаюцца толькі лёгкія фракцыі, которые нам патрэбныя. І пасля мы ўжо адбіраем тое, што нам трэба. А гэта аламбікі медныя, это па сутнасці тыя дыстылятары, которые ёсць. Што? Ну, прямой дистиллят. Да, прямы дыстылят, то бок у цябе просто греецца там брага, пасля наверх падымаецца там ахалоджванне і ідзе типа спирт. Спачатку типа выганяецца спирт-сырэц, который просто вся табліца хімічная так утрымліваецца. Пасля гэты спирт знову туды заліваецца і ўжо адтуль дастаецца, ну, той карысны, умоўна карысны спирт, который нам патрэбны, там без шкодных дамешкаў. Вось. І на дадзены момант аламбікі, которые там у Шотландыі, у Францыі папулярныя, яны звычайна цяпер ужо нават тут, по-моему, бачна, ці няма, то бок там асобна яшчэ стаіць калёна, і там типа ёсць спосаб типа переключаць, не переключаць, то бок можна адкрыць кран і будзе ў цябе як пряматок ісці, вось гэты дыстылят. Это, ну, на першую перегонку так робіцца. А на другі ў цябе ўжо ўмыкаецца калёна, як бы. І тады спирт атрымліваецца, ён высокай ачысткі, ён, ну, як бы атрымліваецца больш моцны, але што ёсць типа ректифікат у такім разуменні цяперашнім, гэта вызначэнне, это спирт ад 96,6 і вышэй. То бок вы можете як бы такую штуку выгнаць і дома, толькі патрэбна, я покажу пасля, принёс розных приблудаў всяких.
на стол їх не викладав, бо місця замало. Якби існують такі штуки, як каталізатор. Вот это типа РПН-ка, медная насадка регулярная, такие вехтики. Фотка твоего есть? Твоей колонны есть? Колонны, да, есть, можешь переключить. Вот, медные, яны бывают з нержи, бывают медные. И внутри есть... Так, только сюда не кладите эту медную, потому что она чапляет после. Есть спиральная еще насадка, вот такая. Короче, яна засыпается ў калёну, і яна дазваляе лепш ачышчаць спірт, ну, простое, что... Больше поверхности, с которой... Да, типа ён сутыкаецца з гэтай паверхняй, як бы яму цяжкім фракцыям ім цяжка прайсці, а лёгкія яны типа праходзяць. Ну, то бок это в хіміі каталізатор называется, типа ці ў фізіцы штука, которая як бы у тебя працэс паскаряе, палепшае. Вот, я карыстаюся... так, а можешь на 2 назад? Ну, вот это вот, типа, есть той перемоток, про который я казав, это, типа, есть, типа, по сутнасці дыстылятор, але ён выкарыстоўваецца, толькі тады, калі, типа, вы робіце першую перагонку. В першай перагонцы нам важна, каб вельмі хутка аддзяліць ад брагі, типа, спирт, который там, любы, который вы там, типа, да, все, что, типа... Это не самогон, это спирт. Это первая перегонка, это типа штука, которую нельзя пить, или можно пить, или у тебя там на завтра отвалится голова, можно еще ослепнуть. Все, кто говорит, что можно типа один раз перегнать и нормально все будет, червоный стяг, плюнуть у твар и все. Нельзя за одну, чисто просто с пункту гледжання химии и физики нельзя за одну перегонку. Бо типа водородные сувязі паміж спиртом и водой настолько великие, что вы их просто не отделите типа за одну перегонку. Глядите, ректифікат сам, калі рабіць спирт, то яго можна рабіць практычна з усяго, нават з нафты. І сучасная гарэлка, раней гарэлка-то як рабілася? Это быў дыстылят, як бы клас, все рабілася, а пасля гарэлка пачалася, это зрабілася ректыфікатам. Это спирт 96,6 і вышэй, разбаўлены до 40 і прагнаны праз вугаль, там праз, ну, типа, вуглеванне, каб мягкая была эта гарэлка. Там, па сутнасці, у ёй, у гэтай гарэлцы, у гэтым спірце нічога няма. Просто смак спірта і все. І такі спірт можна рабіць практычна з усяго. З апілак можна рабіць, з цукру, з пшаніцы, з нафтапрадуктаў. Нават на нафтаперапрацоўчых заводах робяць спірт, але там яго робяць метадам сінтэзу. Там можна спірт атрымаць нават типа 100. Чисты просто 100, так. Можна яго піць, але я думаю, што не варта гэта рабіць. Там ёсць одно дамешкі такія, ну там типа, як бы, памятаю, мне рассказывалі, просто супер давно было, але нават у 90-е гады там дзесьці там мазыры рабілі гарэлку, і типа хтосьці дадумаўся взяць яе ў токарны станок, бутэльку просто гнаць, некалькі хвілін яе так круцілі на вялікіх абаротах, і пасля эта пленка такая чорная была. Ну, это значит, что з нафты робіць. А калі робіцца гарэлка і пішацца, што там яна пшэнічная, там супер класная, то хутчэй, не, это не дыстылят. Два варианты, альбо вам хлусіць, альбо сапраўды так яно і ёсць, але такая гарэлка, яна будзе каштаваць дорага. Ну, это типа там премиум паліца, там Финка, Абсолют, там Грей Гус, Шопен, Бельведер и так далее пайшло. Там, ну, хотя польскія гарэлкі, яны в основном з гэтага робяцца. Я свечку не трымаў, але я тебе скажу шчыра, што гарэлка не можа каштаваць так танна, калі яна зроблена з якаснай сыравіны. То бок альбо там сыравіна, типа, не ведаю, крухмал, але яшчэ раз паўторюся, рабіць гарэлку з пшаніцы такім чынам, каб выганяць спірт 96,6, няма сэнсу. Вы не пачуеце там нічога.
То бок я ведаю людзей, которые рабілі з цукру спірт і рабілі з пшаніцы, пасля здавалі это на ГХ аналіз на газохроматограф. Ну і там это все попадало. Ну, просто вы не адрозніце гэты спірт ніяк. Вам дадуць там слепую дэгустацыю 5 розных спіртоў, ну, 5 розных гарэлак зробленага з ректыфіката, і вы нічога не адчуеце, вы не адрозніце гэты спірт. Але, хутчэй за ўсё, калі ён зроблены там з нафтапрадуктавых апілак, галава балець будзе, а з пшаніцы не. Ну, просто для мяне няма сэнсу рабіць, ўжо калі ты робіш чыста, рабіць яго з нейкай дарагой сыравіны. Тут вы просто всю органику забіваеш, навошта тады. Спірт это вот дома робіш цукар просто, і все, і пасля на настойкі яго пускаеш, і все класна. Ну, вось так. Ну, от тепер колькі по часу є, колькі тебе треба сировини, і скільки вигнать, там, літр, 5. Це 7 кілограмів цукру. Ну, бродзіць ён хутка, як бы там типа дрожжі такія, турбо. Яны там збраджваюцца за 4-5 дзён. Ну, пасля трэба гадзіны 4, каб перагнаць это на сырэц, і яшчэ гадзіны 4, каб перагнаць это ўжо на чысты спірт. Ну, от 7 літраў, 7 кг цукру атрымліваецца 3-літровы слоік, можа быць трошечкі больш спірту, там 94 з половай. Ну, чаму? Там на. Ну, время посчитать. Не, ну, Обслуживание, электричество, вода. Ну, Нужно все посчитать. тут ёсць этот, як это, выходная электрычнасць таннейшая. Окей, а што далей у нас? Давайте. Некоторые популярные міты на конт алкоголю. Давайте пройдемся по іх. Можна наступний слайд. Вот. Голова боліць ад салодкага газаванага і таго, што вытрымліваецца ў бочках. Голова боліць звычайна ад колькасці выпітага і ад абезвожвання. Типа, галоўную шкоду вашаму арганізму, акрамя таго, што разбураюцца клеткі там мозга і ўсё такое, это абезвожванне. Таму, калі вы п'еце алкаголь, то трэба это все спалучаць з вялікай колькасцю вады. І тады ваш арганізм будзе шмат менш цярпець, як бы, вот. Ну, насамрэч, эфект ёсць. І вот, акрамя трэба закусваць, як бы, а не просто стравнік піць. Ну, трэба шмат вады піць. Вось. Голова не баліць ад самагону. Баліць ад самагону вода. Ой, голова. Ад гарэлкі баліць, і ад самагону баліць. І заўсёды, калі вы вып'еце шмат, будзеце мала есці і мала піць вады, то у вас будзе балець голова. Хаця гэта не заўсёды працуе. Каб не балела голова, трэба не піць. Есть еще индекс массы тела. Да, ёсць. А яшчэ голова можа проста балець, бо надвор'е такое вось, непахаць, што заўгодна. Ну, то бок можна реально выпіць 2 піва і на раніцу будзе балець голова. Таму кажу, што самы скрайні выпадак это ўвогуле не жыць, тады не будзе балець голова. Глядзіце, трэба падвышаць градус. Неважно, як вы павышаеце, залежыць толькі колькасць выпітага, яна толькі ўплывае. Да, ўплывае сапраўды салодкае, ўплывае там газі, калі это салодкае нейкае там ігрыстае віно, то так, яно хутчэй будзе ўстаўляць, як бы, хутчэй будзе даносіць алкаголь, просто да нервовых усіх канчаткаў, і так, гэта факт, это дзейнічае, але это не значит, что типа концевой эффект таки будет. Тому мешать можно мешать. Неважно, что и кольки вы мешаете. Еще раз. Важна колькость. Не важно, что и кольки, вот сколько важно.
Можна піць піва пасля віна і віно пасля піва, але калі гэта будзе супер шмат, капец. Все, будзе. Да от калі шмат, Звичайно, коли чоловік починає вже мішатися, то все це значить, що він вже у вогнях, да, у вогнях. І я сказав, після пива можна віно і віно після пива. Але Есть же еще миф сочетания сырья, типа там, пиво и виски, сырье, типа, ні, зерновое. абсолютно ні. Вино и виноград. Сутнасць у тым, што спірт, Вино, сутнасць, виноградное, коньяк, виноград. сутнасць у тым, што спірт гэта атрута. Все. Гэта да, калі ласка наступны слайд. Спірт гэта атрута. Як бы типа, чым больш вы яго ўжываеце, тым больш ён уплывае на ваше здароўе. Ну, типа, адзіны спосаб пазбегнуць наступстваў, ну, просто не ўжываць. Не ўжываць. Вось і ўсё. Як бы, ну, а калі вы там выбралі, то, да, калі вы все ж таки узяліся спажываць, то ўжывайце толькі добрыя напоі, у добрай кампаніі, у разумных такіх колькасцях, з глуздам, як бы не злоўжывайся. І тады, хутчэй за ўсё будзе добра, але гэта недакладна. Як бы, ну, сапраўды, конечно, калі вы будзеце ўжываць неякасны алкаголь, там, не ведаю, там, бырла, палёны сэм які-небудзь, то верагоднасць скончыць вельмі кепска, яна паскараецца, пахутчаецца. Калі добры, то мне здаецца, гэты працэс зацягнецца. Ну, в сэнсе працэс таго, што вы будзеце ўжываць без наступстваў. Хаця, еще раз паўтаруся, што я не заклікаю да ўжывання, але калі да таго дайшло, то давайте. Да, все бары зачинились и все такое. Окей. На гэтым тэарэтычная частка вот это типа як бы скончана, але я еще готовы адказваць на пытанне. Есть одно питання наконт вішньової настойкі. Ці треба ставати дієтну косточку? Гэта залежыць ад таго, які вы хочаце смак атрымаць на выхадзе, але калі гаворка ідзе пра так званую сінільную кіслату, то это таксама вельмі распаўсюджаны міт, як бы вы не атруціцеся. Ну, вельмі шмат трэба костачак. Ну, хутчэй за ўсё вам давядзецца проста мэтанакіравана з'есці некалькі десяткаў кг чыстых костачак вішнёвых, каб атруціцца. Это то же самое, что, ну, есть смяротная доза там на какой-нибудь солі, але вы наўрад ці зможаце з'есці некалькі лыжак солі. Это як типа галлюциногенный эффект от абсенту. Яго придумали. Ну, яго практычна не існуе, як бы там таксама, каб, ну, зрабіць абсент, который выклікае галлюцинацыі, гэта вельмі складана. Может быть, он был просто на каком-нибудь десятилетии качества когда-то? Да, может быть, хутчэй за ўсё... Что? Ну, то есть сейчас морфий был популярный, так что случайно все. Я думаю, что... Мне здаецца, што просто, калі выпіць зашмат чаго заўгодна, то можна зловіць эфект феі ці чаго-небудзь яшчэ. Яго чаму і забаранілі абсент тады ў Швейцарыі, ў Францыі, там уже ж гэты фермер, который забіў сваю сям'ю, ён просто там в один дзень выпіў шмат усяго, то бок, ну там все просто было намешана, і ён зловіў некую типа белку і просто, ну, взял, забіў сваю сям'ю, а все подумали, что ну гэта абсент виноват. Виноват отсутность самоконтроля, блин, да и все. Ну. Да блин, абсент это субстанция, которая теперь выпускается, абсент, который продается в крамах, это максимально противная субстанция. Ну, он же солодкий, блин, максимально, блин, противный. Я не ведаю, як его можно, ну, типа, выпить
больш за адзін кілішак. А можна у хатніх умовах зробити абсолютно? Конечно, я рабіў. Ну я не такі яго салодкі рабіў, ну там. У меня знакомый робил, но он каким-то одеколоном был. Пах, як одеколон. Такой, что... Не, ну там Ну, он моцный, да, ну... такі ані з полыном, з фенхелем, доволі зёлкавая такая штука, як бы там. Там же ж яго ще ж типу абсент, калі там от його п'ють так от, як показано у кліпі, він же ж там, звичайно, 80 там градусів, там, 82, 76. І він горить, там його ж там, типу, от, з цукром греють, короче, він такий, хлобысь, ну, конечно, коли випить вот так вот со старта, там, 80 градусів. Гарячого. Там мало того, що в усны все печеш язик, так ще й одразу. Я перший раз, коли покаштував так абсент, то я на пару хвилин ослеп просто. Ну він же ж не п'ється просто гарячим, його потрібно водою поливати. Треба. Ну, гэта просто романтизаваны способ уживання, который просто распаўсюдзілі праз мас-маркет, так як і тэкіла, которая п'ецца з лаймам і солью. Поедете в Мексику, калі будете так піць, то хутчэй за ўсё альбо вот так вот покруціць каля скроні пальцам, альбо, ну там не знаю, могуць і пабіць за такое. Ну там просто ніхто так не ўжывае. Там альбо п'ють текілу з этой сангриты, з томати, ну типа там томатный сок, такая мешанка, якби с солью и все такое. И там вот выпивается килишек текилы вот этой вот типа штуки. Ну, альбо просто там типа вот вживаюсь текилу там. Нещасний люди, що кажуть. Вони Чист- вельми шмат купляють. Чистый, что? Ну, вони вельми шмат купляють. Нет. Не п'ють так, як ми. Так, якби, мне не особливо она і подобалася весь час, по-другое, ну, я не разумею. Просто текила, которая продается с большего у нас, она там это лічиться шмурдяк. А якби сапраўдная хорошая текила, яна яе это їй типа і лайма і соль не патрэбна. Ну, это яна смачная, да. А мескаль, калі ён, ну, типа нормальны, то там і бутельку якби на кампанію за вечір не одужаєш, там, ну, просто настільки шляхетний напой, якби, тому. Либо вместо одного вопроса, может, вы узнавали, как вообще в целом, ну, как именно здесь. Ну, то есть вы, например, делаете настойки, Ну. соответственно, на продажу, и есть ли какие-то ограничения? Не, продавать это нельзя. Зараз Можно это типа за донаты, за ахвяраванне, за гостинчик. Давайте покаштаваць, дарить. Да, ну, просто калі не рабіць міні-спіртзавод у лесе там і не труціць навокал усё насельніцтва, то якби все нормально, якби калі займацца бутлегерством так як это ў Беларусі, типа там, ну, это да. Ну, якби яно ж, чому, якби, чим шкоднасць вось таго, што робіцца, якби, у лесе, тым, што гэта танны прадукт нізкай якасці і, ну, типа, ну, это, якби, там уже, типа, з релігіяй, з маёй і з вашай, спадзяюся, не супадае. Ну, типа, якби, ты просто хочешь нажиться на людях за кошт неякостной... Да, залежность, а по-другое, якби, тут есть еще такий момент, що держава так само, ну, наприклад, в Білорусі, ну, тепер ще можна, якби, вже можна на агросядибах робити самогон. А монополія доволі моцна і, типу, заборона вельми моцна. Тому люди таким займаються. Коли
гэта было хаця бы прыкладна плюс-мінус як у Расіі, прасці Господі, то, можа быць, яно было б нашмат лепш. Ну, то бок, типа, калі там дазволіць людзям гнаць дома, але пры гэтым там, ну, не прадаваць гэта, ці прадаваць у нейкіх там абмежаваных колькасцях, там, прайшоўшы экспертызы усялякія даследаванні, то гэта было б нашмат лепш, тады б гэта проста, ну, як бы адкрыла бы рынок вялікі. То бок і бутлегерства у такім выглядзе, яно бы вельмі хутка знікла, бо, ну, типа, нафіга. Я ж дома магу для сябе зрабіць, ну, і там прыйсці сяброў пачаставаць. Ну, пасля мы там пачынаем ужо там збірацца каштаваць, пасля это перарастаем нейкія там фэсты, і там вот ты ходзіш, типа, там на розныя фестывалі, там, крафтавыя, там, дзе не толькі піва, там, і віно, там, моцныя напоі, там, карацей, ты такі. Вот, гэты рынок больш і больш для сябе адкрываеш. Ну, у іх ёсць магчымасць вот так вот зрабіць, прыехаць і прадставіць сябе. Ну, то бок, хацелася б, каб вот гэтыя людзі, яны на гэтым і абмежаваліся, як бы проста як бы в Расіі умеюць рабіць самагонныя апараты, умеюць рабіць розныя крафты, просто некаторыя не тым займаюцца. Я это про палітыку, я кажу, што, ну, типа, у вас это добра атрымліваецца, займайцеся гэтым, всё. Ну, типа, окей. Ну, это... Да, могли бы реально всех споить, причем якостным бухлом. Да и не, пиво хорошее, в Беларуси, в России цудовное. Я кажу про то, что типа вот треба раскрывать, дать людям потенциал раскрыть себе, магчымасць раскрыть свой потенциал, як бы просто стварыць прастору для творчасці. А нашыя людзі, яны, блин, такія вельмі творчыя, як бы. Ну, у гэтым сэнсе дык увогуле. Просто мы бы столькі даведаліся цікавага, што, не ведаю, там, мне здаецца, разы 4, не ведаю, на год можна бы стабільна такія фэсты, там, раз на квартал сезонны праводзіць, там, і атрымліваць асалоду от розных крафтовиков. Яких? Да, фест зимовых, летних, весновых, осеньских, коли ласка, там типа, не ведаю, там фест напоев, вытрыманных у бочках, там, коли там все там некие свои вискарицы, там, кальвадосы, эти коньяки привозят, бренди. И такие рассказывают, как у меня тут вот это вот, давайте. Что? Ну, ті заїжджають там. Да хай приезжай, кто хочет, як бы, ну. А ось такі апарати, ну, я розумію, що здесь не купить. Нет, тут, типа, что-то подобное можно, але это дорого. Як бы, это мне сейчас в Беларуси привезли. Як бы, ну, лепш, коли есть магчымасць там паспрабаваць штосьці набыць. И сюда привезти. Да привезти, как кто ездить на машине, попросить привезти. Это ж законно. Это ж можно перемещать праз межу. З'явіўся YouTube и гэтак далей. Ну, типа, рынок открылся. Ну, блин, насамрэч там вельмі даволі танна гэты, ну, апарат сабе набыць нават у касмічнай камплектацыі. Ну, типа, 400 евро, и ты можешь дома там вот просто все рабіць от... Да, ракету в космос можешь запускать. Чистую спиртягу, все что угодно, там вискари, там все. І якби там такая просто у іх інженерних думок стільки шмат, що там, ну, я гляжу кожен год там на гэтыя ж фесты таксама, там, дзе адбываюцца дэгустацыі, там, акрамя гэтага, там вытворцы прыязджаюць, там паказваюць, якія там яны апараты придумалі, там просто, ну, вот это реально яны умеюць хорошо рабіць. Хай бы далей так гэтым і займаліся. Все, рабіце самагонныя апараты, прадавайце на цэлы свет, рабіце крафты і спайвайце людзей, самі бухайце. А гэта самагонныя апараты, яны адзін з гэтых типу ці кафе, ці... Не, кафе это ўжо як бы таксама як бы
Там сам прынцып ён прыдумаў, а там ужо нашмат ужо все там пазмянялася, там ужо просто там настолькі розных всяких штук ёсць, не перадаць там. Розныя дэфлегматары придумали, вот это колпачковый принцип там придумали, то бок там, блин, просто, ну, можна там, не ведаю, собрать дома там, некалькі скрыняў всяких розных штук, типа, як бы, рабіць, як бы. Таму, як бы, я асабліва ўжо так вот стараюся нічога там новага не набываць, як бы, в принципе, то, что, типа, у меня есть, как бы, меня задовольняет, как бы там можно, конечно, ну, как бы, можно, конечно, такое зрабіць дома, але это уже треба, каб асобная хата некая была там, и асобное помешкание, каб то все, типа, рабіць. Просто там, кажу, что там этот, з медяхи что-нибудь себе собрать, там вот, короче, просто до бесконтности можно. Калі грошы ёсць, дык вокуле. Да, я хотел подякаваць усім, хто паглядзеў гэта відэо. Поставьте подобайку, напишите комментарий. Калі не подписаны на канал, обовязково подпишитесь и до наступных зустрічаў.